Pozdravljeni, dame in gospodje. Še pa en video, v katerem igramo, kako se že reče tej igrici? A few moments later. Ok, to je bil pravi James Bond kill. Še en James Bond kill nas čaka. Just like boom, headshot. Strela McQueen. Oh shit, on je neki grob. Shit. Kaj že dobi? Poglejte, neki malo pride. Ciganček. Zdravo. Veselica. Tam zgoraj.